twakonegita tugiye kuba twakifashisha akangaka kitwa fax. Urimo urakabona ahangaha, aka kitwa fax, akangaka kari mu kazeru, akangaka niko tugiye kuba twakifashisha. Gusa kurikira urebe ukuntu bagafungura. Nyirizina bataza kugira ngo wenda hari n'uwankonegise cyangwa ufiteho amamega. Urabona wenda biramuka byanze kwitekanike umenye yuko ubwo ngubwo ari ikibazo cya version ya phone itemera VPN. Reka turebe ko hari mega afiteho, ni Airtel ndi gukoresha hejuru. Urabona yuko balance nta kintu kiriho pe, ubuntu pake kanda urabona yuko nta na pake ifiteho, urabona ko ari 0 gusa. Ariko tugiye kuba twagakonegita tukagire neza. Yewe karimo karakonegita kikonegisa kankemezeho. Urabona kabaye connected, ni nako ndi gukoresha. Nkahagarike nkwereke uko uri buze kuba wagakora gutyo. Urabona niyo setting yako, urareba yuko bimeze gutyo. Icyo urakora tugiye kuba twagafungura shyashya, kurikira witonze. Hano icyo urakora urahita uza ukanda hano handitse right. Ukanda handitse right, nurangiza hano urabona hano nozaza ibihugu uko bimeze. Hano uraza urebe random, uraza uhakandeho, nurangiza hano uraza uhitemo aha hambere n'ubundi aha hambere. Nurangiza hano hasi naho kandi hano, nurangiza uhitemo simukadi uri bukoresha. Uraza ukoresha hano hejuru wandikemo hejuru wandikemo Rwanda. Bahita baguha simukadi, bari buze guhita baguha simukadi y'u Rwanda dukoresha. Uraza wandikemo Rwanda, nurangiza urahita uhitamo iyi simukadi, aba ariyo uhitamo. Nurangiza uyemeze. Nurangiza urahita uza ukanda hano handitse ahangaha handitse start. Urabona yuko niho tugiye gukanda turebe ko gakonegita. Tegereze turebe. Urabona yuko gahise kikonegita. Tayari urabona yuko bise yakonegitid. Nta handi nkoze, nuko nguko n'ibyanga ari version ya phone wenze Android ubwoko bwayo sinzi. Ubwo nyine urabona nanjye ngiye gucya kararangiye, kahite nkakoherereza ahubwo. Ndabona nubwo uri kunyandikira, kahite nkakoherereza.